Iyi video murayibona mwese ni video yagaragaye aho umusore yisize urusenda yikura ubwoba arenga uturinda abasazi aringa abasore batojwe kurinda umukuru w'igihugu ariruka ku muvuduko uri hejuru yikoza akatsi ku itama ry'abagabo maze rukajya kwegera aho perezida Yoweri Kaguta Museveni yari yicaye ubwo yari yitabiriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida uhagarariye ishyaka rya NRM riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Utu byagenze bite rero? Mbahaye ikaze mwese. Muri video yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bigaragara ku kinyamakuru NTV, abashinzwe umutekano wa perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda bafashe umugabo uvuye mu gikundi cy'abantu kubera ko rwose yirukankaga cyane agerageza kwegera Museveni aho yari yicaye ku ntebe y'imbaho mu mbuga ku kibuga kiri hafi y'umusigiti witwa Mbogo ahabera ibikorwa byo kwamamaza Farida Nambi kabahagarariye ishyaka rya NRM mu kuyobora mu gace ka Kawembe y'Amajyaruguru aha ni mu gihugu cya Uganda. Gusa icyagaragaye byashoboka ko ari urukundo yihebeye umuryango wa perezida Yoweri Kaguta Museveni ko amashusho yagaragaje uyu mugabo washize ubwoba yari yambaye umupira uriho ifoto ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Gusa perezida Yoweri Kaguta Museveni yakomeje yicariye aho nta no kunyeganyega nkaho rwose nta cyabaye. Ese bibaye ku bandi ba perezida byagenda bite? Ubundi perezida Yoweri Kaguta Museveni ni muntu ki ko atari ubwa mbere agakoryo nk'aka kamubayeho akigumira atuje? Ubundi amazina yahawe n'ababyeyi be yose ni Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nk'uko nibabwiye mu buryo bwihereye kandi butangaza benshi bamaze kugeza imyaka 80 y'amavuko. Ibi bitungura benshi kubera uburyo n'uyu munsi akigaragara nk'ufite imbaraga bitandukanye na benshi bafite iyo myaka mu gihugu cye cya Uganda. Uyu musaza rero yavutse tariki 15 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'igihumbi 1944 neza ni muri uko kwezi kwa 9 yujuje iyi myaka. Yavukiye ahitwa Ntunga mu muhahoze ari mu bwami bwa Mpororo. Muri ibyo bihe Museveni avuka Uganda ari mu bukoloni bw'Abongereza. Ababyeyi be n'Abagande ndetse rwose ntabwo ari umunyarwanda nta naho ahuriye n'ibisekuru byo mu Rwanda kuko rimwe ubwo yasuraga u Rwanda mwaka w'igihumbi 1987 ari Butare buni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye yabihamije ko atari umunyarwanda na gato. Museveni yavukiye mu muryango w'umworozi w'igitangaza muri ibyo bihe wanabaye umusirikare w'igisirikare cy'Abongereza King's African Rifles. Muze Amos Kaguta yamubyaranye na Esther Kokundeka Nganzi. Amazina y'ababyeyi be Museveni yakomezanyije ubuzima bwe bwakurikiyeho kuko nk'ubwo izina rya Kaguta ryase umubyara ubu niryo yiswe, naho Kokundeka rya nyina Museveni ndihaye umukobwa we wa kabiri witwa Patience. Ababyeyi ba Yoweri Kaguta Museveni babashije kubona azamuka agera ku gasongero ko gutegeka Uganda ndetse banabana igihe kinini ari ku butegetsi kuko nk'ubwo nyina umubyara Esther Kokundeka Nganzi yitabye Imana mu mwaka wa 2001 yari afite imyaka 83 y'amavuko. Muri iyo myaka yose 15 muri yo yimaze ari nyina wa perezida wa Uganda. Ku rundi ruhande se umubyara ari we Muze Amos Kaguta yitabye Imana mu mwaka wa 2013 afite imyaka 97 y'amavuko. Mu myaka 97 yabayeho 27 yose yimaze ari se wa perezida wa Uganda. Ibi ni bake byabaye kuko bisa naho ari amahirwe Jenerali Yoweri Kaguta Museveni yagize kuko muri Afurika si benshi babona ababyeyi babo bakabaho kugeza ku myaka ingana gutyo. Izina rya Museveni rero ngo ise Amos Kaguta rimuhaye kubera ubuzima yabayemo mu gisirikare muri bato ya 7 y'igisirikare cy'abakoloni b'Abongereza. Ngo mu gihe Museveni yavukaga benshi mu muryango we bamwitaga Museveni bisobanuye uwa 7. Ngo ni naho rero yavanye iri zina ry'umuhungu we ararimwita maze Museveni ahinduka Museveni isi yamenye. Yoweri Kaguta Museveni yavukiye mu muryango usa n'usobanutse kuko ise yarahuye n'abazungu akorana nabo bituma jijuka ugereranyije n'abandi bagande mu myaka y'igihumbi 1940. Kubera ijijuka ry'ababyeyi be Museveni yagize amahirwe atarafitwe n'abana benshi bo mu gihe cye yo kujya mu ishuri aho yize mu mashuri abanza Cyamate Elementary School akomereza mu mashuri yisumbuye arimo Mbarara High School ndetse na Ntare School. Iri shuri rya Ntare School ni naryo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yizemo. Abo bombi mu bufatanye bwihereye batangije umushinga wo kubaka ishami ry'iri shuri mu Rwanda aho buryubatswe mu karere ka Bugesera ahitwa ku Gahembe. Yoweri Kaguta Museveni yize muri iryo shuri nyuma y'imyaka 6 ritangiye hagati y'umwaka w'igihumbi 1962 n'igihumbi 1966 mu gihe Paul Kagame yaryizemo hagati y'umwaka w'igihumbi 1972 n'igihumbi 1976. Bose bahuriza ku kuba iki kigo gitanga ubumenyi n'uburere bifite ireme rihambaye. Ejo bundi ahanga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kubera umusanzu yatanze mu iyubakwa rya Ntare School mu karere ka Bugesera ari mu ntara y'Iburasirazuba. Hari mu gikorwa cyo gusangira n'abahuriye mu muryango w'abanyuze muri iri shuri cyabereye muri Kigali Convention Center tariki ya 8 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2024. Perezida Kagame yamenyesheje abagize uyu muryango ko Museveni yatanze umusanzu we mu gihe gito aboneraho kumushimira aho yagize ati nshaka gushimira perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yiduhurije hamwe muri iri zina rya Ntare School.
kandi yatanze umusanzu munini. Muribuka ubwo twahuriraga hano ubushize yiyemeje gutanga umusanzu wo kubaka ishuri kandi yawutanze mu gihe gito twawubakiyeho. Bombi biyemeje gutanga umusanzu wo kubaka ishami rya Ntare School mu Rwanda. Ubwo muri Werurwe umwaka 2015 Perezida Kagame na Perezida Museveni bahuriraga i Kigali mu nama y'abize muri Ntare School muri Uganda. Rero Yoweri Kaguta Museveni arangije muri iri shuri rya Ntare School yerekeje muri kaminuza Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ibijyanye n'ubukungu ndetse n'ubumenyi mu bya politiki. Ayirangiza mu mwaka w'1970 afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Iyi kaminuza yizemo kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu mwaka w'1970. Yiga muri iri shami Kaguta Museveni niho urugendo rwe rwa politiki rwatangiriye. Muri iri shuri Perezida Museveni yihuje n'abandi banyeshuri bashinga itsinda ry'abanyeshuri bari bahuje ibitekerezo bijyanye no kubohora Afurika mu mpinduramatwara zari zigezweho za gisosiyaliste. Itsinda ryatangijwe n'aba banyeshuri ryitwaga University Student African Revolutionary Front, ryashinzwe mu mwaka w'1967 ndetse mu nyandiko nyinshi zivuga ko Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ubwo warishinze. Gusa ikizwi neza ko yagize uruhare rukomeye mu gushinga iri huriro. Yaritegetse imyaka yose yabaye muri kaminuza Dar es Salaam kuko yatawe na bagenzi be bari muri iyi kaminuza. Bari no muri iryo huriro bakomokaga mu bihugu bitandukanye birimo Kenya, igihugu cya Zambia, igihugu cya Malawi, igihugu cya Zimbabwe, igihugu cya Ethiopia, igihugu cya Sudan, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye. Umwe wabaye muri kaminuza Dar es Salaam yanabaye muri iri tsinda ni Bwana John Garang, umugabo wayoboye abaturage bo muri Sudan y'Epfo mu ntambara yabo yo gushaka ubwigenge bw'icyo gihugu. Muri ibyo bihe iri shami rya USARF ryari rifite imikorere n'ubufatanye n'imitwe itandukanye yanaharaniraga kubohora ibihugu bitandukanye by'umwihariko umutwe wa Frelimo wari ugamije kubohora igihugu cya Mozambique. Ndetse mu bufatanye buhambaye bw'iri huriro rya Frelimo bwatumye bamwe mu bari bagize uyu muryango babona imyitozo ya gisirikare. Mu mwaka w'1970 amaze kurangiza muri iyi kaminuza, Yoweri Kaguta Museveni yagarutse muri Uganda. Gusa mu mwaka w'1971 muri Uganda habaye impinduramatwara mu butegetsi bwa Idi Amin Dada. Ahirika ubutegetsi bwa Milton Obote mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'1971. Kuza ku butegetsi bwa Amin Dada byatumye abagande benshi bicwa abandi barahunga. Umwe mu bahunze rero ni Yoweri Kaguta Museveni. Ahunga asubira mu gihugu cya Tanzania yari amazemo igihe kirekire yiga. Aha muri Tanzania nk'impunzi Yoweri Kaguta Museveni yakoze imirimo itandukanye irimo kuba mwarimu aho yagiye kwigisha mu ishuri rya Moshi Cooperative College muri Tanzania. Kandi ku rundi ruhande Yoweri Kaguta Museveni muri Tanzania nk'umuntu wari warabaye mu mahuriro n'amatsinda aharanira ibitekerezo by'impinduramatwara za gisosiyaliste muri Afurika, yese afata umugambi wo gukora ibishoboka byose akabohora Uganda. Nuko mu mwaka w'1972 Yoweri Kaguta Museveni yagize uruhare mu gitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, ariko ryagenze nabi cyane ku buryo byatumye batsindwa bikomeye. Nyuma y'ahanga Yoweri Kaguta Museveni ku mugaragaro mu ntangiriro z'umwaka w'1973 yashinze umutwe ufite iyo nshingano yo kubohora Uganda yise Front for National Salvation cyangwa se FRONASA. Uyu mutwe wari ugamije kubohora Uganda uhurijemo urubyiruko rutandukanye rwavuye imihanda yose cyane cyane abanya-Uganda ndetse n'abanya-Tanzania. Uyu mutwe wa FRONASA wakoreye muri Tanzania igihe kirekire, uzana benshi barawugana, aho yinjije urubyiruko rurimo murumuna we Karebu akandwanaho wamamaye nka General Salim Saleh ndetse n'umunyarwanda wamamaye cyane Leta Major General Fred Gisa Rwigema intwari y'u Rwanda. Yoweri Kaguta Museveni ari muri Tanzania mu mwaka w'1973 yashakanye n'umugore we Jeannette Kataha Kainembabazi Museveni. Mu mwaka ukurikiyeho tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1974 nibwo yabyaranye n'uyu mugore umuhungu we wa mbere Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Muri Tanzania Museveni habaye igihe kirekire n'ubundi atekereza kuzabohora Uganda. Muri Tanzania kandi Museveni yagiranye ubufatanye na Samora Machel, umuyobozi wa Frelimo yashakaga kubohora Mozambique. Bamwe mu barwanyi ba FRONASA bafashije Samora Machel kurwanya abanya-Portugal kugeza Mozambique ibonye ubwigenge mu mwaka w'1975, ndetse abarwanyi ba FRONASA banafatanyije na Frelimo kurwana mu ntambara zakurikiyeho kwigenga kwa Mozambique, aho Frelimo yahanganye n'umutwe wa Renamo. Mu mwaka w'1978 mu kwezi kwa 10, mu guhubuka kudasanzwe perezida wategekaga Uganda icyo gihe ni Idi Amin Dada yatangije intambara ku gihugu cya Tanzania ashaka kwigarurira ubutaka bwo mu bice by'amajyaruguru ya Tanzania mu ntare Akagera. Icyo gihe rero Muzehe Kambarage Julius Nyerere yese afata umwanzuro wo kwihaniza Idi Amin Dada wahoraga amwanduranyaho. Icyo gihe Muzehe Julius Nyerere yatangije ibitero byo guhagarika ingabo za Idi Amin Dada. Mu kwirwanaho no kwirukana Idi Amin Dada, Julius Kambarage Nyerere yahamagaje igisirikare cya Tanzania ndetse anahamagaza imitwe y'abanya-Uganda bahuriza hamwe kugira ngo barwanye Idi Amin Dada. Intambara yo kurwanya Amin Dada no kumusubiza inyuma yatangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'1978, aho abarwanyi ba FRONASA ba Museveni bari mu bafatanyije n'ingabo za Tanzania bahangana n'ingabo za Idi Amin Dada. Itsinda ry'ingabo za Tanzania n'abarwanyi ba FRONASA Yoweri Kaguta Museveni yariyobowe n'umusirikare wa Tanzania Silas Mayunga.
abarwanyi ba Foronasa bari kumwe n'igisirikare cya Tanzania barwanye mu bice bitandukanye ndetse mu buryo bwe bwihariye ku giti cye Yoweri Kaguta Museveni ubwo yarwanye mu bitero byo gufata ibice bya Mbarara n'ibindi bice by'uburengerazuba bwa Uganda. Mu gihe cy'intambara yo guhangana na Idi Amin Dada, Yoweri Kaguta Museveni yajyaga ku mirongo y'imbere ku rugamba akayobora imirwano, ndetse ikindi gihe yabaga ari muri Tanzania. Iyo yabaga ari muri Tanzania mu gihe urugamba rwabaga rurimo rurwanwa, Yoweri Kaguta Museveni yabaga akora ubutaruhuka mu nama zidashira areba uko imitwe itaravugwaga rumwe na leta ya Uganda yarwanyaga Idi Amin Dada kwishyira hamwe ikari mu buryo bw'ahazaza ha politiki ya Uganda. Izo ni inama zahuzaga abagabo bakomeye barwanyije Idi Amin Dada imyaka myinshi, barimo nka Milton Obote, Yusuf Rure n'abandi batandukanye. Yoweri Kaguta Museveni yagize uruhare ruhambaye mu kurema impuzamitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada yiswe Uganda National Liberation Front cyangwa se UNLF, gishinzwe mu nama yateranye mu mujyi wa Moshi wo mu majyaruguru ya Tanzania. Mu nama ya Moshi Conference kuva tariki ya 26 kugeza tariki ya 28 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka w'igihumbi 1979, iri huriro ryarimo imitwe irenga 28. Iyi mpuzamitwe UNLF yitoye Yusuf Rure ngo abe umuyobozi wayo, ndetse byose binamuha ubushobozi n'imbaraga byo gutegeka Uganda nyuma yaho ingabo za Tanzania n'imitwe bari bafatanyije bafataga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Mu kwezi kwa kane k'umwaka w'igihumbi 1979, ubutegetsi bwa Idi Amin Dada buhiritswe Yusuf Rure wayoboraga UNLF yese aba perezida w'inzibacyuho wa Uganda, maze Yoweri Kaguta Museveni yahise aba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ingabo ndetse ari umuyobozi wungirije wa komisiyo ya gisirikari. Gusa Yoweri Kaguta Museveni mu gihe habagaho kugabana ubutegetsi nyuma yo guhirika ubwa Idi Amin Dada, ntabwo yanyuzwe n'ibyo umutwe wa Foronasa wahawe. Ku rundi ruhande, nyuma yo guhirika Idi Amin Dada, ntabwo ibintu byatunganye, ahubwo ibibazo mu butegetsi bwa Uganda byarakomeje, kuko ihuriro rya UNLF ryari ryaragiyeho ngo rihirike Amin Dada ryasigaye ntacyo rigiharanira, maze abari baragize uruhare mu kurishinga batangira guhanganira ubutegetsi. Ihangana ryatangiye ryibirandura ubutegetsi bwa Yusuf Rure wariho wabaye perezida wa Uganda nyuma yo guhirika Idi Amin Dada, kuko kubera ubwumvikane buke muri iri huriro uyu mugabo Yusuf Rure yabaye perezida w'inzibacyuho aho yategetse iminsi 68 kugeza tariki 20 mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'igihumbi 1979. Icyo gihe asimburwa na Geoffrey Rukongwa Binaisa. Uyu Geoffrey Binaisa nawe ntiyorohewe, kuko mu mezi 11 kugeza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi 1980, ubwo ibya Binaisa nabyo byabaga ibibazo akavanwa ku butegetsi. Icyo gihe Binaisa yakuweho na komisiyo ya gisirikari. Iyi komisiyo irimo umuyobozi wayo Paul Mwanga, yungirijwe na Yoweri Kaguta Museveni, harimo n'abandi basirikare bakuru barimo Uyite Ojok na Tito Okello. Iyi nama ya gisirikare yagenzuraga igisirikare cya Uganda nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wari umaze guhunga. Binaisa amaze kuva ku butegetsi, abasirikare bari bagize iyi komisiyo ya gisirikari nibo bahise bagenzura igihugu, kuko nk'ubwo Paul Mwanga yategetse Uganda kuva tariki ya 10 kugeza tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'igihumbi 1980. Noneho amezi 7 yakurikiye ubutegetsi bwari mu biganza by'iyi komisiyo ya gisirikari n'ubundi yari yobowe na Paul Mwanga, kugeza habaye amatora tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi 1980. Muri uwo mwaka w'igihumbi 1980, Milton Obote yashinze ishyaka rya Uganda People's Congress cyangwa se UPC, naho Kaguta Museveni nawe ashinga ishyaka rya Uganda Patriotic Movement cyangwa se UPM, ndetse Kaguta ku ikarita y'ishyaka yiyamamariza kuba perezida wa Uganda mu matora yo mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'igihumbi 1980, ariko atsindwa na Milton Obote. Iki gihe Yoweri Kaguta Museveni yateye hejuru avuga ko yibwe, kuko Museveni yavugaga ko yibwe rwose, kuko Milton Obote atamurushaga ubwamamare, kuko nk'ubwo Museveni ari umuyobozi wungirije wa komisiyo ya gisirikari. Iby'impuzamashyaka bya UNLF bari barashinze mu mwaka w'igihumbi 1979 byari byaramaze gusenyuka, nta mbaraga byari bifite, kuko yaragiyeho nyine igamije guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, kuko nyuma y'aho ubutegetsi bugiriyeho Milton Obote yahise agira ubugenzuzi n'imbaraga kuruta Kaguta Museveni, ku buryo n'abarwanyi 4,000 b'umutwe wa Foronasa bahise bajya mu gisirikare cya Uganda gishya nyuma Idi Amin Dada, bagabanywa muri za uniti zitandukanye z'iki gisirikare bakwirakwizwa mu gihugu hose. Foronasa itandukana itya. Ibi byatumye Museveni atakaza imbaraga, ahubwo zisigaranwa na Milton Obote. Nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi 1980, ukutumvikana kwa Museveni na Obote noneho kwareruye cyane, kuko ishyaka rya UPC rya Milton Obote ryahise ribona ubutegetsi. Museveni nawe utarabyishimiye yahise ategura kwinjira mu rugamba rwo kubohora Uganda, akaka ubutegetsi Milton Obote yashinjaga kumwiba amatora. Ndagira ngo nkibutsa ko icyo gihe Yoweri Kaguta Museveni yari afite ishyaka rya Uganda Patriotic Movement, iyi ni ya UPM. Icyo gihe rero yahise ashinga ishami rya gisirikare ry'iryo shyaka rye aryita Uganda Patriotic Army cyangwa se UPA. Nuko nk'uko tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka w'igihumbi 1981, Yoweri Kaguta Museveni n'iri shami rye rya gisirikare rya Uganda Patriotic Army yahise afata abagabo 40, barimo 26 nabo 27 bari bafite intwaro batangije intambara yiswe iy'ishyamba Uganda Bush War. Aha Museveni yari afite intego yo kubura Uganda.
muri aba bagabo b'intwari 27 bari bafite intwaro batangije urugamba rwo kubohora Uganda bari kumwe n'Yoweri Kaguta Museveni, harimo abanyarwanda babiri b'ibihangange amateka y'isi yamenye kandi azasigarana, aribo Perezida Paul Kagame na Leti Fred Gisa Rwigema intwari y'u Rwanda. Uru rugamba rwa tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1981 ni igitero gisirikare cya UPA cyatangije ku gisirikare cya Kabamba, hano no mu buryo bweruye Yoweri Kaguta Museveni yerekeje mu ntambara byeruye ajya mu ishyamba rya Luwelo, ahashinga ibirindiro bikomeye maze yubaka igisirikare cye. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'1981 mu nzira ikomeye yo gukomeza urugamba rwo kubohora Uganda, Museveni yahuje imbaraga na Yusufu Rure wari waregujwe ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu kwa mwaka w'1979. Uyu Yusufu Rure amaze kwirukanwa ku butegetsi yashinze umutwe yise Uganda Freedom Fighters, nawe urwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Mu rwego rwo guhuza imbaraga mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'1981, Yoweri Kaguta Museveni mu ishyaka rya Uganda Patriotic Movement n'ishami rya gisirikare rya Uganda Patriotic Army yahuje imbaraga na Yusufu Rure n'umutwe witwaga Uganda Freedom Fighters, bashinga umutwe wa politiki wiswe National Resistance Movement cyangwa se NRM, wese ugira ishami rya gisirikare rya National Resistance Army, irindi rya NRA. Icyo gihe Yusufu Rure yabaye umuyobozi w'umutwe wa politiki wa National Resistance Movement, naho Yoweri Kaguta Museveni aba umugaba w'ingabo w'ishami rya gisirikare rya National Resistance Army, maze General Kaguta ategeka igisirikare cye, aratuza abona imbaraga ahangana n'igisirikare cya leta cya Milton Obote, aharanira kubohora Uganda. Iyi ntambara Yoweri Kaguta Museveni yayitangije ku gisirikare cya leta ya Milton Obote, barahangana bikomeye. Museveni yahamagaye urubyiruko rw'Abagande ndetse n'abari mu mpunzi z'Abanyarwanda zari muri Uganda, nabo basanze Museveni cyane cyane zishingiye kuri Kagame na Rwigema, bari muri abo barwanyi ba NRA. Icyo gihe rero mu myaka ine igisirikare cya NRA cyarwanye cyagabye ibitero ku ngabo za leta, maze Milton Obote bimubana ibibazo, igihugu kiranga neza. Milton Obote yageze aho biramunanira burundu, maze nawe bafatanyije bamukuraho amaboko, maze tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1985 Lieutenant General Tito Okello amuhirika ku butegetsi, maze Milton Obote ahita afasha marahunga ajya muri Kenya, nyuma hajya kuba muri Zambia. Nk'uko byagenze mu mwaka w'1971 ahirika Idi Amin Dada, n'icyo gihe General Okello nawe yarabikoze atyo. Ahanga General Yoweri Kaguta Museveni yafashwe n'uburakari kuko General Tito Okello yarabaye nk'ushimuta impinduramatwara yaramaze imyaka 4 arwanira, gusa icyo gihe yiyemeje gukomeza kurwana. Tito Okello nawe ubutegetsi yagabanye ntiyabashije kuburinda, ahubwo ibitero bya NRA ya General Kaguta Museveni byarihuse cyane, biba byinshi bigana impande zose, maze nawe atangira kubyerekeza ku murwa mukuru wa Kampala. Mu bitero byayobowe na murumuna we General Salim Sare, biremereye byerekeje Kampala byarangiye tariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1986. Igisirikare cya NRA gitsinda intambara, umujyi wa Kampala urafatwa. Muri intambara nk'umuyobozi w'urugamba, Kaguta Museveni yayoboye igisirikare cye mu buryo buhambaye, maze aremeye abasirikare b'abarwanyi banasobanukiwe neza icyo barwanira mu buryo bwa politiki. Museveni ni umujenerali muri Afurika wa mbere wagerageje kurima umusirikare n'umunyapolitiki icyarimwe. Ibi byatanze umusaruro mu rugamba yarwanaga nabyo. Yoweri Kaguta Museveni mu bushobozi bwe bwo kuyobora intambara byarangiye ageze ku butegetsi muri Uganda. Mu ntambara yamaze imyaka 5, amaze gufata ubutegetsi rero hese ahinduka perezida wa Uganda, anarahirira kuyitegeka. Icyo gihe Museveni amaze gutangazwa nka perezida wa Uganda, yasitangiza ubutegetsi bwo kubaka ubutegetsi buhambaye bwa Uganda, kuko bwari bumaze igihe butari ku murongo, kuko kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1986, mu myaka 24 gusa Uganda yategetswe n'abaperezida 8. Umushinga wo kubaka ubutegetsi bwa Uganda no kuzamura ubukungu bwayo wamaze imyaka 10 y'inzibacyuho. Muri iki gihe cy'ubutegetsi bw'inzibacyuho, Kaguta Museveni yahanganye n'imitwe y'abarwanyi bo mu majyaruguru ya Uganda, baba Acholi. Tito Okello yakomatanyije bagabye ibitero ku butegetsi bwa Museveni. Abo barwanyi nibo barimo Alice Lakwena ndetse n'umutwe wa Lord's Resistance Army ba Joseph Kony. Izi ntambara zo mu majyaruguru ingabo za Uganda zarwanye zayobowe na Leti Major General Fred Gisa Rwigema, ndetse abana benshi binjijwe mu ngabo za Uganda afatanyije na Perezida Paul Kagame. Benshi naha bagiye kurwana intambara zabo maze bahinduka abarwanyi bahambaye koko. Kaguta Museveni mu butegetsi bwe rero yatangije ibikorwa byo kongera guhuza abanya-Uganda bari bamaze kwibona mu moko yabo, nk'uko byakozwe n'ubutegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada. Nyuma y'imyaka 10 ategeka Uganda mu mwaka w'1996, muri Uganda hateguwe amatora. N'ubundi yatsinzwe na Museveni, n'ubundi amatora nk'aya yabaye mu mwaka w'2001, mu mwaka w'2006, mu mwaka w'2011, mu mwaka w'2016 ndetse n'ejo bundi mu mwaka w'2021. Hose General Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora, ku buryo byose byamuhaye kuba ariwe utegeka Uganda kuva mu mwaka w'1986. Ubu hashize imyaka 38 yose. Ku butegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni, imbere y'ibi byose yahaye Uganda umutekano. Museveni yubatse ubutegetsi bwa Uganda,
abaha umurongo urafatika bitandukanye n'uko byari bimeze mbere. Yoweri Kaguta Museveni yubatse ibikorwa remezo byinshi birimo imihanda y'imodoka na gari ya moshi, amazu n'ibindi bikorwa bitandukanye, ku buryo ubu ku murwa mukuru Kampala hari umujyi wa Kampala ishaje na Kampala nshyashya. Mu bijyanye n'uburezi, Yoweri Kaguta Museveni yashyizeho uburyo bwo kwigira ubuntu mu mashuri abanza ku bana b'Abanya-Uganda, kandi bitandukanye n'abamubanjirije. Ubu Abanya-Uganda bagiye ku ishuri bariyongereye cyane, kandi bijyanye n'ubuzima Yoweri Kaguta Museveni yarwanyije bikomeye icyorezo cya sida cyari cyarayogoje Uganda ku buryo mu myaka y'1980 umuntu wese yarwaraga akabanza gukekwa sida mbere yo gutekereza indi ndwara iyo ari yo yose. Muri Uganda sida yakoze ibara, yica benshi, ihahamura abaturage babura ayo bacira n'ayo bamira, kuko n'ubu hari ibice byamazwemo abaturage na sida ku buryo ihungabana ridasanzwe ryabasa abaturage baho, kuko sida itera mu myaka y'1980. Uganda ari kimwe mu bihugu yazahaje gusa ku butegetsi bwa Museveni ibi byaragabanutse. Ku ruhando mpuzamahanga Yoweri Kaguta Museveni yaramenyekanye kuko haba mu isi rusange, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu karere Uganda iherereyemo, uyu mugabo yagize uruhare rukomeye mu byagiye biranga politiki y'akarere. Nk'uko Yoweri Kaguta Museveni yashyigikiye cyane ingabo za RP Inkotanyi z'umuryango wa RPF Inkotanyi zayobowe na General Major Paul Kagame mu ntambara zarwanye kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994, byarangiye zigeze ku ntego zari zifite maze zibohora u Rwanda, zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. None reba aho tugeze nyuma y'imyaka isaga 30 ingabo zibohoye u Rwanda. Ubwabyo ni urugamba Inkotanyi zatangije kuri leta ya Habyarimana tariki ya 2 z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka w'1990. Umubare munini w'abari bagize umutwe wa RP Inkotanyi bahoze ari abasirikari ba Uganda. Uru rugamba na Uganda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni bifitanye amateka yihariye, ariko ko byagenda kose urugamba rwo rwarwanywe n'Inkotanyi za RPF mu murava, ubushake n'umutima wo gukunda no guharanira ko u Rwanda ruba urwa buri wese. Ndetse Perezida Kagame wayoboye uru rugamba yabanye na Perezida Museveni igihe kirekire, umufasha mu rugamba rwo kurwanya leta ya Obote maze bombi babohora Uganda. Uruhare rwa Yoweri Kaguta Museveni mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, Perezida Museveni yararushimwe ubwo mu mwaka w'2010 ubwo u Rwanda rwizihizaga kwibohora ku nshuro ya 16. Ni umudari yahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2010. Ku rundi ruhande mu mwaka w'2012 Yoweri Kaguta Museveni nawe yahaye umudari Perezida Paul Kagame kubwa serivisi zihambaye yahaye Uganda mu ntambara yiswe y'ishyamba cyangwa se Uganda Bush War. Yabohoye Uganda inageza Kaguta Museveni ku butegetsi, kandi Yoweri Kaguta Museveni yashyigikiye imitwe y'abakongomani mu ntambara zo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu no kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila. Kandi Yoweri Kaguta Museveni yashyigikiye abarwanyi ba SPLA bo muri Sudani y'Epfo baharaniraga kwigenga kw'iki gihugu. Abo barwanyi bari bayobowe n'umusangirangendo w'igihe kirekire babanye ku ishuri muri Tanzania, ni General John Garang de Mabiola. Uyu John Garang mu mwaka w'2005 yakoze impanuka y'indege arapfa mu gihe yari visi perezida wa Sudan, aho yapfuye avuye guhura na Yoweri Kaguta Museveni. Ndetse urupfu rwa Garang nyine rwegetswe kuri Yoweri Kaguta Museveni, gusa ibi byamaganiwe kuri n'ubutegetsi bwa Uganda. Kandi ku rundi ruhande Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamenyekanye mu guhindura uruhare by'umwihariko mu kwigarama abo bafatanyije akabareka gasanga abandi. Yoweri Kaguta Museveni rimwe yumvikanye aganira na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan bavuga kuri Colonel Muammar Gaddafi, amugarukaho nk'umuntu mubi udashobotse. Nyamara Muammar Gaddafi nimwe mu bantu bahaye inkunga ikomeye General Kaguta Museveni mu ntambara ye. Umubano wa Gaddafi wabaye mubi cyane ku buryo byageze aho Museveni yikanga ko ashobora kwicwa na Gaddafi. Ndetse kandi Yoweri Kaguta Museveni ku rwego mpuzamahanga yamenyekanye cyane mu cyemezo cyo kutemera iby'abaryama bahuje ibitsina muri Uganda. Ibi mu buryo bukomeye byamuteranyije n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse hagarikirwa inkunga n'ibigo bihambaye mu isi birimo Banki y'Isi n'ibindi bigo mpuzamahanga by'ubukungu. Kaguta Museveni yanenzwe igihe kirekire gutegeka igihugu mu buryo budakurikije demokarasi no kwigiriza nkana ku batavuga rumwe nawe. Nyuma y'igihe kirekire ashinjwa ibi, nyuma y'igitutu cy'ibihugu nk'Ubwongereza, Ireland na Norvege byahagaritse inkunga kuri Uganda mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2005. Yoweri Kaguta Museveni yemeye ko muri Uganda hajyaho ibikorwa by'amashyaka ya politiki bishyira indunduro ku myaka 19 ishize Uganda nta rubuga rwa politiki ruhari. Byose byakozwe nyuma y'amavugurura yakozwe mu itegeko nshinga rya Uganda, kandi guhindura itegeko nshinga rya Uganda byahaye ububasha bwo gukomeza kwiyamamariza gutegeka igihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni mu myaka 38 amaze ku butegetsi yubatse ubukungu, yakoze byinshi bishimishije birimo guteza imbere Uganda, arwanya ubukene n'icyorezo cya sida, anubaka imiterere ihamye ya Uganda. Ariko rwose nawe anengwa byinshi, aho icyambere anengwa kwiharira ubutegetsi akabutindaho bikomeye. Yoweri Kaguta Museveni kandi mu gutinda ku butegetsi ashinjwa kwigiriza nkana ku batavuga rumwe nawe, aho ashinjwa kubafunga kenshi, kubakubitirwa ku karubanda ngo bazira gushaka kumusimbura ku butegetsi. Uwo bahanganye igihe kirekire mu gihe cy'imyaka myinshi wanamenyekanye cyane ni Colonel Dr Kizza Besigye. Ubugezweho muri iyi minsi ni Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine wabaye umuhanzi ukomeye mu gihugu cya Uganda. Uyu niwe wahanganye na Yoweri Kaguta Museveni mu matora aheruka yo mu mwaka 2021.
ejo bundi ahangaha yavuzweho ko yarashwe n'inzego zishinzwe umutekano za Uganda. Yoweri Kaguta Museveni kandi anengwa kuba yigwizaho umutungo we n'abo mu muryango we, ngo yigwijeho umutungo w'igihugu n'abantu be ngo ari kungahaza bikomeye, ngo ibyo gukungahaza umuryango we n'abamuri hafi be b'inshuti ye, ngo Yoweri Kaguta Museveni yabikoze cyane. Abamushinja ibi ngibi bavuga ko uwo yahaye inshingano zo gukora ibyo ngibyo byo gutwara amafaranga ya Uganda mu ntego yo kumukungahaza n'umuryango we ari murumuna we Caleb Akandwano wamamaye nka General Salim Saleh. Kandi Kaguta Museveni yashinjwe ngo kuba ashaka kuba perezida wa Uganda igihe kirekire ndetse yewe ubuzima bwe bwose, ngo ariko yanava ku butegetsi atakibashije gutegeka ubutegetsi bwe akabupfumbatisha umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba biciye mu mushinga karahabutaka wo guha uyu mugabo w'imyaka 50 ubutegetsi. Ni umushinga wiswe Muhoozi Project cyangwa se MK Project. Ni byinshi bivuga kuri Kaguta Museveni birimo kuba ari umugabo ukunda gutebya anahimba amagambo atarasanzwe nk'ubwo mu mvugo amaze kumenyerwaho. Yoweri Kaguta Museveni yita abagande buzukuru nawe bakamwita muzehe. Yoweri Kaguta Museveni rimwe mu buryo butangaje mu gihe cya Covid yigeze kugaragara akora imyitozo ngororamubiri akora za pompage mu biro bye. Ejo bundi ahangaha kandi Yoweri Kaguta Museveni ubwo yari arimo atanga imbwirwaruhame nyujijemo mu rwenya rwinshi yereka abari bamukurikiye ngo uburyo akora umukino wa karate rwose mu buryo bwihariye. Yoweri Kaguta Museveni umugabo w'imyaka 80 y'amavuko ukigaragara nk'ukomeye n'ubu aracyari ku murwa mukuru Kampala ategeka Uganda muri manda izarangira mu mwaka wa 2026 ubwo azaba yujuje imyaka 40 ategeka Uganda. Azaba afite imyaka 82 y'amavuko. Gusa ntibiramenyekana niba Yoweri Kaguta Museveni azakomeza gutegeka Uganda cyangwa azaharira umuhungu we nk'uko bivugwa. Gusa ikizwi neza no kuba aza ku mwanya wa 4 wamaze ku butegetsi igihe kirekire muri Afurika nyuma Theodore Obiang Nguema muri Guinea Equatorial umaze ku butegetsi imyaka 45, Paul Biya muri Cameroon umazeho imyaka 42, Denis Sassou Nguesso muri Repubulika ya Congo izwi nka Congo Brazzaville umaze imyaka 40 ku butegetsi, ndetse Yoweri Kaguta Museveni aza ku mwanya wa 4 umaze imyaka 38. Nk'uko ntangira iki kiganiro nabibabwiye, Yoweri Kaguta Museveni yashakanye na Jeannette Kainembabazi Kataha wamenyekanye nka Jeannette Museveni. Babyarana abana 4 barimo General Muhoozi Kainerugaba uvutse mu mwaka w'igihumbi 1974 na bashiki be 3 barimo Natasha Karugira uvutse mu mwaka w'igihumbi 1976, Patience Kokundeka Rwabwogo uvutse mu mwaka w'igihumbi 1978 ndetse na Diana uvutse mu mwaka w'igihumbi 1980. Ubu Yoweri Kaguta Museveni afite abuzukuru 9. Mu myaka 80 amaze yamenyekanye mu ntambara nyinshi yavuzwe muri byinshi, yihanganye na byinshi n'ubu agikomeje guhangana nabyo nka perezida wa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ni igihangange rwose ku buryo mwisinzima azwi na benshi, yageze henshi akora byinshi ndetse azi byinshi. Nguwo rero General Yoweri Kaguta Museveni ufite amateka menshi